tunapeleka huko. Indo cia uthaka cia urimi o hamwe na cia ubundi ni imwe cia indo iria andu aria mari na mawathe kuma Embu na matura maria marigiceirie mamukirite. Uteithio uyu umite kuri gikundi kiria kirugamagirira kigina kia andu aria mari na mawathe, ona gutuika arugamiriri a gikundi giki marauga andu aria mari na wathe matire yumiria kuhuthira mbeca ici. Application inakuja kidogo, wakati mwingine tunaketi kufikiria region fulani ili tunikie hii vitu, lakini tunaona hakuna application. Arugamiriri a gikundi giki maugite mekurutithania wira na macifu niguo andu othe mari na mawathe makinyirwo ni uteithio uyu. Mtu yote ambao ana ulemavu katika sublocation yako, uhakikishe kwamba amejaza form, muhakikishe kwamba zimekuja na ili tuwapatie, kwa sababu hatutaki mtu hata mmoja katika jamhuri hii hawezi kujimudu. Aria mamukirite indo cia kumateithia kuruta wira ni makeneire ikinya riri na makorio mahuthire indo ici uria kwagiriire niguo mone umithio. Indo cia urimi nyingi koguo na no mbakagia thie ndute wira rona ndekana mwena ukonie kulima riu koguo na bawa indo cia kulima koguo no mbakagia njoke mugundari nikenda njoke ringi ngia ya kuria. Muhakikishe kwamba wale wenzetu ambao wanapatiwa vifaa hivi wanaenda kuzitumia. Wasiende waweke kwa store, wasiende wauze. Gikundi giki oho ni kiheanite ciringi milioni 7.9 cia guteithiriria macukuru ma arutwo aria mari na wathe. Gikundi giki gia kurumbuia kigina kia andu aria mari na wathe giteithagiriria gucenjia miturire yao niguo matige gwicokia na kuhinyiririka. Ngiribotera Inooro TV, Njitagwo Gathoni, Wajihia.